Bala Ken Rosas. Tinapalabas nahak ni Michael ti account ni Vanji ket ditoy nasirip na dagiti napapatek at transaksyon iti negosyo ni Jeremy. Nagdesisyon ni Alexandra aserken na tibiyag ni Jeremy tapno maamuan na dagiti negosyo daytoy. Gapo tamarik na ni Emily alumam lamiisen ni Darius Cancona. Imbaga na ngagdadagsen yan daytoy. Namatimat ti baro. Kaya't naibaga na ka ni Alexandra ngagikat iti trabaho na kaskid daw ni Emily. Nupay kasta. Disidido ni Alexandra nga ituloy iti investigasyon na iti kaso nga iganda. Iti may kaduagon daway. Makisinarak ni Alexandra ken ni Jeremy. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Anya tinako namitay? Aglaylo ni Sir Darius iti trabaho na? Juan, day tatipod no? Kaya't na ngamin ngay concentrate ti panagbalin ng ama. Ket ni Emily, amangan mat no... Bayamon, Michael. Saan mo nabiyangan? Respeto talangan ti desisyon na. Di kat di planwan taan imbag ita. Kat noan niya ti aramiden ta iti sumarunumanen a meeting dagiti negosyante. Nasken nga agkita kami manan kini Jeremy. Sige nga rod, ma'am. Mas delikado daytoy. Ngam nasken nga isaganak ti bagik. Iti mabalin ang mapasama. Awan pa ni Jeremy. Agpaliiwak animbag. Ison ti sumungat. Nasken adinak madlaw nga iso ti sipsiputak. Iso nga tanday taadda iti likudak. Rose? Hi, Jeremy. Imo na kagayam. Ngam iti siya. Juan, kumusta? Kinapudno na tinarigagayak unay dayto ya panagkita tamanen. Sigaman. Magpintas ka manen. Gapo iti suot mo na labaga bistita. Thank you. Mangrugin san ti meeting. Agsarita tapay ko ma. Juan, ngam kalpasan na ito a meeting. Sige. Imadayon ni Rose. Ay, agtugawak ki dyan lamisan. Amangan tulakit din upay peso ni Emily ti umay ditoy. Sa dino ti ayan mo? Addaak dito'y siyar. Nagsarita kami itay kini Jeremy. Ngam ko namat nga adanas kan unay nga ibagam. Manipod dito yung ngayan ko. Makitak namin ti panagsangpat dagiti dagduma pa yan negosyante. Iso nga daywang pailangan ni Jeremy. Panakitak ni Emily. Anya? Umay ditan. Si iputam no asino ti asitgan na akadwana dita. Amangan mat na nagbidot ka. Ay na, Michael. Isuot mo man dya eyeglasses mo tapno makabigbig ka. Saan ka nagbidot, Alexandra? Iso talaga tinakitak. Nung sa bali ako, tinagluganan na. Iso nga imposible no saan nang amo ni Jeremy. Umatendarmat nga ta iti meeting ni Emily. Aganad ka kumadita. Juan, di ka madanagan, Michael. Siyak ti makaamo iti bagik. Kunakmat kan ka di naksorotan dito ay meeting ko. Di nakadipagtugawan, di tatugaw, di taabay mo. Agawit kan. Kaduan ka, aging kay ti malpas dahi ti a meeting. Aramidem man ti jak kayat nga ugalim ha. Jeremy, kayat mo tatumakdara, kat agis kan daloak ditoy, ha? Agulima ka. Madama ti meeting. Mas tawag kan ka.
Sigud mat nga isursurot na kadagiti amitin nyo. Ang apay ita. Ang may sakmat nga mo maya. Business meeting mi daytoy, Emily. Awan sa balya bandag nga ramidag ditoy. Siguraduak lang ti amin. Amangan ngamin no adda sa bali asir-sirip patam a babae ditoy. Anya? Amok ngaminan ti aramid mo. Nakamanukan iti koleksyon mo kadagiti babae. Makapungtutak, Emily. Talagang ibusang ti pasensyakan ka. Manipod dito ayan ko. Makita ang nagtugaw ni Emily iti abay ni Jeremy. Kasla adda pagdiskusyonan da. Adeta, timakdatan. Sinurot ni Jeremy ni Emily Arimanan. Awakak ni Michael. Adak pa lang dito ruwar, ma'am. Anya ti mapaspasamak dita. Michael, agsipot ka nembag. Rimwar da Jeremy kan Emily. Amangan no agawid dan. Well, makitkitak, ma'am. Sumungad na dua. Mangmangag ko. Agap apa da dua. Kasta ka di? O sige, Michael. Agsarita tanto inton madamdama. Kumusta ti business meeting? Ang sangsangit ka, Emily. Anya ti napasamak? Pinagawid nak ni Jeremy. Di na kaya ti kaadak iti meeting da. Mas dawak no apay asaan na nga ipakaamukan ka? Idintot ako na asigod akad kadwa na ka nga umat-atendar. When? Iso na ibagakan kwa na. Nga amangan na ta sa bali a babae na ijay. Iso akayat na kapagawidan. Nga dinangran na kit din. Nasaya at siguro numapan ka ni Giselle mo. Tagi na nakan. Pagsaritaan yon to day tabanag, inton sumangpat. Talagang interesado kanyak ni Jeremy. Asit ka na. Jak ipadlaw ti pa ng palpaliw ko kenkwana. Magnaklan. Rose, mabit lang. Oh, Jeremy. Kunak no adda ka pa ilangan ti unay. Sapsapulan ka itay. Agawid akmaten. Ang istorya tapay ko ma. Amangan na dapay appointment mo. Kasta ngamin dagiti negosyante. Saan ka di? Kaya't kung agamamuta na laing. Misteryosa ka kanya, Rose. Anya ko mati misteryosa kanya. Napintas a balasang nalabaga ti suot na. Kaya't ko atakwatan ti kina si Asino. Jeremy. Sorry ha. Ngam adapay appointment ko. See you next time. Mabit lang, Rose. Jay, contact number mo. Ited mo kuma. Jack makontak tinted mo idi kanya. Ada kanyak ti number mo. Ah. Siyak ti mang kontaken ka. Okay, see you. Sino ka talaga? No, sino ka man? Matinag kan tumutlaan kadagiti ima. Ita ka lang asumangpet? Kaya't kung tagin na, di na kumasingaan. Jeremy, di na ka din kayat? Ibagam tipod no. Agtal na ka man? Inwalin nak. Di na kayatan nga rakupet. Nabanugak, Emily. Sino ti babae anang isukatam kanyat? Nakirelasyon ka, itigayam mo. Apay, adda ka din nangig mo asa umanipod kanyak, ha? Gayam ko lang ni Darius. Di nakaramiden atanga. Amok. Adda relasyon nyo. Ang binaybayan ka lang, Emily. Isungay ta. Di nakbiyangan, ha? Anya? Aglisi ka man dita pagmaka. Di nakpakita ni ti sangit mo.
Tasyak ti klase ti tao nga awan asina. Kumusta dagiti babae, Vanji? Awan di problema kadakwada. Basta siya ti makinig kam kadakwada, awan drumbang nga pagdanagam. Dahita ti kayat ko kang ka. Natulnog ka una Vanji. Subsubadakla ang dinaramit mo, panangirwar mo kanya, kiti pagbaludan. Awanan ti sabali a pagserbyam, ha? Siyak lang. Dahita mo ti aramitak, saan ka di? Agtalin na ti talakokan ka. Ngam, siguraduam adi naklukuan. Agdalag ka kanya, Jeremy. Surutam dagiti bilin ko. Surotak, dagiti bilin mo. Wen, kaya tanyaman nga ibagakan ka ni Emily, di mo tungtungpalan. Anya? Manipod ita, no anya ti kitawon tayo dya babae. Ikonsultam pa nga umuna kanya. Nalawag, Ngam saan matakas ta iti? sa baliitan, Vanji. Apay nagbaliw ka, kasta. Sana narumbang amamuam no apay. Basta surutam, ti ibagbagak. Ito lang asaan anak isang ni Jeremy kadata amangan. Kasarsarita na nagiti tao na. Awan matan ganas ko amangan. Oo. Apay nga eh. Benji, rumwarta inton madamdama. Sa dino ti papananta? Kaya't ko tag-shopping? Ada ka di kuretret iti rupa? Awan, napintas ka lata kitaan, Emily. Panag ko na. Masapul manen nga agpapintas ha. Nalukmagak ka di una yan? Limadak ka din? Nagbalin ka pa yan a conscious, titibagim kan langam. Gapot na, isuksukat naksan ni Jeremy. Iso panag ko na. Nalaad akon. Iso adino ko ni kayat. Ituloy ta kititimangan. Anda pa'y aramida, kenton madamdaman. Kayat mo asawan. Di nakadwaan. Latingitak. Anya? Adabilin kanyak ni Jeremy. Anya dayta? Ama sa pula lupasak ti patpatrabaho na kanyak. Kaduan nak tungarod nag-shopping. Kaduan nak iti doktor ko, ha? Saan ka na makaduaan ita, Emily? Anya? Binilin na kakadi ni Jeremy? Saan? Bukod ko akapanunutan da ito'y. Saan naglangamin nga available ita? O sige, ituloy man timangan. Nakompletong ka din dagiti na i-record ta a video kan voice clip da Jeremy kan Emily. Michael? At dadan iti daytoy a flash drive, ma'am. Kompleto. Manipod iti panagsarita da Emily kan Jeremy. Agingga iti panagapa kan panagsina da iti dayjay a meeting. Naskan amangag kan mabuya da ito ni Darius. Ha? Talaga nga'y pakaamungon kan kuha na tinatakwatan ta. Kasapulan. Para matlaang da ito iti protection niya. Saan ka diya childhood sweetheart na ni Emily? Juan, pud na da ito. Nagsakit na panunutan. Isosyak. Sana basta-basta ti panagtalag ko kadag iti babae. Saan mat siguro nga amin? Kinapudno na. Si kalaang ti pagtaltal ka babae, ma'am. Sapay ko matadumteng to ti panahon na datanto ti agayan ayat. Aday ta ka manan, Michael. Hay, panawan ka man lang. Sabali manan ti bagbagam. Ditakan. My dream girl. Binakmat lang amin ang suruan ni Sir Darius nga agaram.
agpatinggak langatan ang mga arapaap ka ni Ma'am Alexandra. Nakita ka rimor ni Emily. Asino ti kadwana? Ti driver lang. Inawis na kakadi, Vanji. Pinilit na kasumurot kan kwa na. Sa dino kano ti papanan na? Kuna na ama pa nag-shopping. Nakonsyos ti tilangan na. Ang mga numapan ijay doktor. Nasaya ta sinurot mo timbaga. Kuna mata tila ang bilin mo ti surotag saan ka di? Gapoy ti dayta. Nayunak ti kwarta nga itad ko kan ka. Talaga si kala ang ti pagserbiag, Jeremy. Indon bigat, i-check mo. Ti bank account mo. Tapno maamuam no pud no timbaga. Okay, agyaman na. Anya man namang manghag mo. Aguli magkalang. Awan ti rumbeng ama-amuan ni Emily. Nawatan mat siguro ang timpagak. Nalawag, anawata, Jeremy. Ang talagkalang kanya. Katenganan terapi. Jak pala maalat iturog ko. Jak maiwak si ti panunod ko ni Rose. Kaano tamanan ti panagkita mi? New number. Sino ba ito eh? Ang mga negosyante kaya't na-escort service. Hello? Good evening, Jeremy. Sino ba ito eh? Nalipatan na ka din, Rose? Si ka da ito eh? right? Kumustahan ka na? Nagmayat mo tinadanggan ti timat mo. Kasla kantay ti panagtingnan ko. Mabalin ka di nga kita na? Juan, agkita tanto. Kano? Ibagang ko man. Kaya't ko ang makasarita ka iti personal. Kaya't ko ang makita ka manan. Jeremy, di nakita ka babae ang kinasalitang iti meeting. Asawang ka di day jay, wano nobyang. Apay, Kaya't ko nga adaywan. anya? Sige, ibaba ko ti telepono. Naibasa ko ti kaya't Mabit lang. Agsarita ta kumapay. aramid ang paitimbagakan ka, Jeremy. Awagan kan tumanan. Hello? Hello? Awanan. Awagak man tinamber na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Sana na makontak ka. Try your call. Oh, si Kamat Gayam Alexandra. Naimbagman ta nasarakam ti barong apartment ko. Nalawlaw nga adayo day ti barong apartment mo eh. Umunod ka. Agyaman. Oh, anya dagita datay igid. Krimat kan ay ayam ti ubi. Agtugaw ka pa eh. Dagita? Wen, para iti anak minto ko ni Emily. Amumon, excited ti may sangama. Kan na isa, nalawlaw da ito apartment ang nagalisan mi. Tapno manay kami atalo. Sa bagay. Kan saan la aday ta? At dati baby's room dito abanda. Siguro, alaan min tumatlaing ni Nanay Linda akadwami. Amumot ni Emily. Saan anarom iti trabaho iti balay? Kaya't mo kadi akitaan ti baby's room? Kasano nga tang ibagakan ko na ti amin? Alexandra, di ka matan matimtimag. Ada ka di parikot mo? Awan. Ay, ko. Itad ko lang kan kada ito flash drive. Apay, Kaya't ko lang abuyaan. Kandanggam. ko sige. Buya nga ro dito computer ko.
Kumusta man ti trabaho? Okay, Mat. So far. Ada mo tang dagiti surusurutan mi alid. Naimbag no kasta. Tili naon ti flash drive mo. Ni Emily dayto ya. Anya tir aramidin na iti hotel. Ken sino ti kasarsarita na ang lalaki? Anya ti mapasamak iti dayta natakwatan ni Darius. Gagayem, di liway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Inapalabas, nagkita manen da Jeremy Ken ni Alexandra. Iniinot amat nagtirik na ni Jeremy Ken ni Alexandra ang nagpabigbig itinaga na Rose. Iti may kadwa gundaway apa nagkita da. Nakasuot manen ni Alexandra iti bestida. Lumamlami ismatan ni Jeremy Ken ni Emily. Isu anang rugin niya agdwadwa daytoy. Nakaunget ni Jeremy Ken ni Emily. Idinapan iti hotel apakaiwayatan ti business meeting. Kinasarita met ni Jeremy ni Vanji nga nyaman akidawan kan kuana ni Emily ket rumbeng ama ipakaamok kan kuana. Iti na minsan, inawagan ni Alexandra ni Jeremy ket kinidaw na nga daywanan ni Emily. Nagdesisyon ni Alexandra nga ipakaamo na ni Darius tinatakwatan na a relasyon da Emily ken Jeremy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Sige, Darius. Buyang ang ti pakabuklan ti video clip. Saan? Saan ang mabalinday ito eh? Saan? Agdal na ka kuman. Saan ang maala ti pudot ti ulo da ito'y? Linuklo ko naklagayam ni Emily. Mapatay ko dayta, babae. Jack pulos mapakawan. Saan? Agdal na ka kuma, Darius. Idi pa'y lang amin nga iparparipirip ko kan ka. Ngam di nakmatpatpat yan. Ita, napanag-nakam ti kinapod no. Panawan nakpailang dito, Alexandra. Kaya't ko tiag may maysa. Ngam, Panawan nak! relax ka kumala. Di mo ikabil to sti siya kadagiti imo. Amok ti araramidag. Di nakdiktaran. Pangasim. Panawan nakpailang, Alexandra. Nagwala talaga ni Sir Darius, ma'am. Nangagkuti pa nagwala na. Manipod dito'y nangiparking ak itilugan. Nasakit kan ko na tinapasamak. Ngam nasaysayang at amaamon na ti kinapod no. Mga no pagad ni Sir no panawan ta, ma'am. Pinapanaw na. Kasta unay ti pungtot na. Isabay ang tapay lang ang alumami isti ulo na. Sige, paandara mong tilugan. Papananta, ma'am. Ituloy tatag-imbestiga. Itagon damay. Naskan amaala kon titalak ni Cherry. Sa dino ti papa na, Emily? Amo nga da di taunad ni Jeremy? Madama ti meeting na kadagiti dadduma at tao na. Well, pastra ka na, takasarita. Naingat ti bili ni Jeremy. Sa anak nga agpastra giti oray asino. Uray siya? Oray sika. Anya? Dadingitag, day tati bilin na kanya. Dinak malapdan. Saan ka makastrike, Ma'am Emily? Binanganam ti ruangan, Tiago? Pumanaw ka, tasumrag ka. Urayam lang nga na malpas ti meeting na, ma'am. Sana mabalin ti gastoy nga aramidan nyo kanyak. Makadanon da ito ka ni Jeremy. Ikatan na kayo iti trabaho yo. Tiago,
Ada ka di nadlaw mo ka ni Emily? Kasla ad si Mexican pimintas, ma'am. Juan, talaga gaya mapinaypayso na ti imbagan nga agpa-doktora. Tapno, ada-ada apomintas. Apay akasapulan nga ramidin na deta, ma'am. Di mo lang mo. Lumamlamisan ti relasyon dagiti dua nga amo ta. Ada ka di sa bali a pagluklukwan ni sir. Di mo piksaan. Ang mga noda makangikan ka. Juan, pod na. Adan sa bali a babae, itibiyag ni Jeremy. Emily, Naskan nga agsarita ta. rumor ka. Anya? Saan ka basta-basta makastrek iti silit ko? Jeremy? Nasken na magnaka pa iti sekretarya ni Vanji. Nalawag itanti amin kanyag. Di na kon ay ayaten. Pumanaw kan. Nabanugak iti meeting. Kaya't ko tiyagin na. Kaya't mo asawan? May tsapueran ti mano atawan a relasyon ta? Amin na banag agbaliw, Emily. Uray tiriknam? Diyakin ka kara da ito'y. Nariing aklatan iti may sang agsapa. Nariknak Huston! Di na kon pasakitan pay. Hanggang tandaan am daytoy Jeremy. Amok amin titaray tinigosyom. Amok numanon dagiti impapatay mo. Amok no kasano ti kinadakas mo. Sige. Di nakpagan ano. Ngamlaglagi pam. Adamay sa nga agent amang ipatpatag unay kanya. Tiago, apay nga mistrikto matan ni Jeremy. Kaya't na nga agreedam tayo analaing. Ang mga numarik na nga dabang ta. Tiago, kita ang tilumabas. Apay, di mo ka di mabitbig ni Ma'am Emily dayta. Iso ka din dayta. Sa bahalin tilangan na ad-adapim mintas. Gimastos iti dakkel tapno pumintas akasta. Ano nakikkitaan nyo? Ha? Sika, ma'am. Pimintas ka ngamin. Ibagayo kanyak. Noan niya tibilin ni Jeremy kada kayo. Awan mo't, ma'am. Pudno dayta, ma'am. Siguro, binilinda kayo nga agulimak. Da ka sa inusan mi asuruton tibilin na kada kami, ma'am. Panawan kayo manlangan? Kita ti panagkinikin na amag na, Tiago. Nagswerte ni Sir Jeremy Cancwana. At dadamag ko nga da sa bali ni Jeremy. Isa pa nagkita kay ang mga numawas-was to ti relasyon da ka ni Ma'am Emily. Aniya? Isukat pa lang ni Jeremy, ni Emily ang nakapimpintas? Anya pa lang tisapulin na kini Ma'am Emily. Ang mga na pinpintas dyan sukat na. Di nagkitaan itikas ta, Banji. Diyak kaya ti panang mat-mat-mat mo kanya. Diyak ngamin maliklikan, asaan ka matmatan. Dakkel tinagbaliwan, tisigod alangam. Ginastusak dayto ya panagpapintas ko. Dama ko ka. Kanayonan, ti panagpaoperam. Tapno, agminarlat
ti kinapintas kan kinaseksim. Kitam kiti day tatimtimplam akape. Jack kaya tinasamit unay, ha? Para ka ni Sir Jeremy da ito'y? Anya? Para kan kwa na lang? Ororay ni Jeremy da ito'y akape. Anya nga rod ti paset ko kan ni Jeremy? No iso amin ti suruten nyo? Itad ko pa na di akape ka ni Jeremy. Ditakan? Karkariten nak ni Jeremy. Di mula mo, Jeremy. Nadakda kasakpay ngam sika. New number mo. Asin nga ka dito. Hello? Rose, Jeremy? may busesan na gaya. Baruman nga min dito number mo. Oray siya. Kanayo na saan ko ang makontak ti number nga inted mo. Kaya't mo asawan. Kanayon nak akon kontakan? Kas kinunakan ka. Kaya't ka makasarsarita kanayon. Gagangay ti may sa negosyante akaskan ka. Busy akanayon. Negosyante ka gaya. Juan, sika, anya ti negosyo? Ha? Oh, apa yan nagkatawa ka? Sana ka basta-basta. Eso, Jack, masumbatan dahi ta sa lodsod mo. Anya ti kayat mason? Rose, kaya't mo ka di, ama-ama muna. Apay kit tinasan. Pues, naskan nga kita ta. Oh, naguli man ka ba ten? Apay, saan ka nga agtalag ka niya? Kwa? Okay. Sa dino? Talaga, ngawanan ti patag ko kani Jeremy. Insukat na ko na talaga. Awan sir-serbiti kinapintas ko. Tadinak matan ay ayatan ni Jeremy. Naskan atakwatak. No sino ti babae pagmamauyungan na ita. Siyak! Mismo ti mangpatahi iti dayjay a babae. No sino man. Inagaw na ti atensyon kan panagayat ni Jeremy. Oh. Ni Darius. When? Naskan nga kita kami ka ni Darius. Matulungan nak dahijay. Tapno maamuak no asino dahijay ababae ni Jeremy. Amok. Di nakpaayon ni Darius. Pinayaban ka dito opisina. Takayat ko amaamuan ti kasasaad ti partner mo ani Darius. Oh, Adda ka di problema na? he is fine, sir. Sabay ko matakasta. Tani, madlaw ko asaanin nga grip report dito opisina. Ado nga min ti as-asikasuan na ita, sir. Kas ko maitian niya? Naibaga na nga min kanya ang mga sawan. Kasta ka di? Day tatipod no, sir. Sabay ko mga rod. Tadi nakliplipatan nga alaan aninong inton kasarna. Ikan tayo
kayo iti panawan na ang mga sikaso kadag iti papeles para iti panagkalaysan. Siyempre, mata. Talaga day ta, Darius. Di na imbagbaga kanya ka. Mga sawa gaya man. Darius! Lukatam ko matiri daw. Darius! Ma'am, berbero kanyo ka din ni Darius. Wen? Sa dino tayan na? Asino kayo ka di? Saan na narumbang nga maamuam no asino Siya nga minti landlady. Pues, lukatam ti apartment na. Lading hitat, ma'am. Manon alawas apim manaw dito ni Darius. Anya? Binunag na amin ang dagiti kamit na. Tiyak matin na damag no sa dino ti pagakarat na. Sino tinangi kabil iti chocolate iti drawer ko? Ito'y red roses iti lamisahan ko. Hello, ma'am. Oh, Michael. Itay ka kadipay dito eh? Yes, ma'am. Amom ka din no asino tinangted iti da iti rose kan chocolates dito iti drawer ko? Siyak, ma'am. Sika? Naibaga kanyak idi ni Sir Darius. Kakasta tiwagas ti panagaram iti balasang. Nakasursurukan kan ko na. Agi amanak kadag iti aregalo, ha? Adda ka di namnamak, ma'am. Michael, naskan ngagsarita kami kini Darius. Saan kayo ka di nagsarsarita manipod idi? Diyak nga rod makontak ti number na. Wan gayam. Aw-awisan nak ni Jeremy. Agkita kami kano. Nasayat no kita kayo. Tapnunan anay nga mamamom day tao. Kan babaan ka dagiti impormasyon na maalam. Nalaklakan tulangan ang maka-access ta iti impormasyon kan kuana. Iti database management system. O sige. Mapanak iti apartment ni Darius. Itamat lang. Sikan ti may kadwa nga imay ng biro kini Darius dito apartment na. Asino ti imay ng biro kan kuana, nana? Nagsuplada a babae. Nakapudpudaw kan nakapinpintas. Ngam di namat imbaga tinakan na. Nilakit di Emily. Gapoy ti kinasuplada na. Jakon imbaga tinagsaritaan mi kini Darius. Apay nana. Anya tinaibaga na kada kayo. Mariknak nga iti panagsarita mi kat adda na dagsan aparikot na. Kunana asya kun ti makaamo amang linis iti nabuong-buong agamit dito'y unag ti apartment. Takasapulan nan ti pumanaw. Anya. Nagdardara dagiti imo na. Gapo siguro iti panang dandanog na iti titing. Nana, naibaga na kadi kada kayo na sa dino tinapanan na? Dayta ti dinamag ko. Ngam ko na nalang mat akayat na ti umadayo. Apay balasang ko. Sika kadi, tinobya na? Saan, Nana? Saan nga minunay anabayag ti panagyan na ditoy? Iso ajak unay am-am mo ni Darius. Ngam tila ang may bagak. Nasingpat kan nasaya at atao. Partakam tag-drive? Good, ma'am. No kasapulan nga overtake ka. Aramidam! Nas ka na makadanon taadago sa diya probinsya. Good, ma'am. Amok. Masang patak ni Darius iti balay na. Katamo ka matulungan, nak. Ited ko amin nga impormasyon may papan ka ni Jeremy. Tapno tiliwanda. Saan ka madanagan, ma'am? Bantayan ka. Awan sa bali amang kutikan ka. May sa kadagiti 5-star restaurant ipagkitaan mi kini Jeremy. Ikabit mong tulang day basit a kamera day tabag mo.
tapno mangagkunto ti amin na pagsaritaan nyo. Juan Michael, nasken nga aramidan talaytoy. Ay, una yan. Nagsakit lakid din ayat isakak. Ay, barigata nakamag na amang ilukat itiruangan. Agin inayat ka. Ay, umayan. Mabit lang. Anay ka. Ma'am Emilay. Ayan ni Darius? Ay, awan ba't dito ni Darius, ma'am? Di naklukwan, si kabakat. Ay, talagang awan dito ni Darius, ma'am. Kasta? Ibagam no sa tino ti ayan na. Ay, Ma'am Emilay, tinutukan niyak mo palta. Ay, ma'am. Ay, Ibagam ti ayan na. Tano saan? Patayan ka. Anya ti aramidan ni Emily ken ni Nana Linda. Sa dino, tinapanan ni Darius. Anya met ti mapasamak iti panagkita da Alexandra ken Jeremy. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bala ken Rosas.